thao hap hapo Meghalaya balik man ke chon yang ke sir balik gani ke mukro hap ko hapo ke blok skin tengah gi ko open senyau naliang government of Meghalaya sa haitan yo to yang blok skin to upgrade no ika civil solution imha gobon ki chunang wa hap hapo gani ke blok 1 tibi wa digi lay how plus tali ki chunang wi jing lalu tu yang ki uli tho wi ki bat certificate lene ye ki try ki wi ki tigi basic requirement yang ki simpor digi lay so ganta to mani ti daw man kini ki bro am kam nginu nu rap suk kula jir kendeng rap suk kula chum koi lom rap jan gata tengah ko appeal ye government of Meghalaya wa ya sahai tan mo to ye blok das ken to upgrade no ye ka civil solution lega government man serius ko khnang wa kini ki chunang go am hapo ka block 1 area ini wa uyo gi ni ki jing am kam yung gi ma galas ken ti wa chi ta ngenta le chi genta to ko jangai ta mulai le ni ngali yung ngate mana geling yol kalam ele na pos ko dari suni ki issue hapo asambila tengala senyau haji kam ni ke jingje to government to khangit ka o mem chung e o upgrade ye galas ken block ni ma ti bilang do 73 mangagwi ni urdes block hapo ka state yang i lebih ke population le kamat TV da kanjo da gilak mut te ngakate ko open senyau ni TV wa nagaliang yung CM yang ke HDC report 1 ni da claim to kini ka thao to yung gi ni daw pen mane o to wa sang tho ko bon ki buruman cham chitom gi 1 gi ni gi area sedri kendang 1 gi chum koilom 1 gi ni ma wa ke jinglong yang go surok ke jinglong yang galadong chodong man kata go ni daw man pen mani ni gi buru claim gi ni daw go government of Meghalaya to asnya man to wa perkhat ki ni benta